Hello guys, hello friends, nizere ko mumeze neza aho muri mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bica kuri KTV Skills. Muri naho yacu rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe abakuru b'ibihugu batanu ba mbere bakurikirwa n'abantu benshi ku rukuta rwa Instagram muri East Africa. Aba tugiye kuvuga ni muri East Africa, ntabwo ari Afurika yose. Mube hafi rero turebere hamwe, ndetse na perezida w'igihugu cyawe ari kuri uru rutonde rw'abaperezida 10 bakurikirwa n'abantu benshi kuri Instagram. Ntucikwe kora subscribe nze turebere hamwe. Ku mwanya wa gatanu w'abakuru b'ibihugu bafite followers benshi turasanga Abiy Ahmed, Prime Minister of Ethiopia, Minisitiri w'intebe wa Ethiopia, afiteho post 207, followers 189. Nta muntu n'umwe yigeze afollowinga uwo tumusanze ku mwanya wacu wa gatanu. Ku mwanya wa kane turasanga Yoweri Kaguta Kabisa, perezida w'igihugu cya Uganda mu majyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, afite post 908, followers 191, yafollowinze abantu 15. Ku mwanya wa kane turasanga William Ruto, president w'igihugu cya Kenya, aho afite Instagram account ifite followers benshi nawe kuri uru rutonde, aho yashyizeho post 336, followers 237, yafollowinze abantu 44 kabisa. Ku mwanya wa kabiri turasanga Paul Kagame, perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda kabisa. Mwibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment nze turebere hamwe followers uyu mugabo yibitseho, dore ko atoroshye. Yapostinze 3554, ndetse afite followers 1,100,400, yafollowinze abantu 58. Ku mwanya wa mbere wacu turasanga Madamu Samia Suluhu Hassan, perezida wa Tanzania, afite post 1043, followers 2,200,400, akaba ari nawe wa mbere yafollowinze abantu 21 kabisa, n'umugore ubona ko atabaho, perezida wa Tanzania. Nshimira mwese twabanye muri iki kiganiro cy'iminota mikeya cyane. Kora subscribe munsi, like, share ndetse na comment. Ciao, Imana ibarinde. Mwari muri kumwe na Ismail King Bruce DJ. Ibiganiro byacu nakagaruka n'ubutaha, ndaza kuba updatinga andi makuru mashya aba agezweho mukwiriye kumenya none. Ciao, ibihe byiza mwese.